bangeng ai mu yublei win isham pa se sin ga ne janmien ya ka bangin ye kran chpang ka tin ka jam oblei Vdeng so bhai pi baro chine ke channel ne ke janmien but ha ka ne ko por ngen ya dan ya ko bani kran chpang ko ko bantan ka tin ka jam oblei bat ka ta ka dei chpang ke jing kan ben ya umen sim ko khoi ya ka bangin aban sham ka gospel ka ba kum Matthias ka na ka khatar ka khat ka ba life for ka ba ong kum ni but uno ru uba kran ben yo khon ubrim ya uta aban ma Nre uno ru ban kran ben yo umen sim ko khoi ya u an amma haka ni ka perthei lemni hakata kaban sawan ti haningi I ya ka jingkran ben ya umun sima khoi banama banma ti so tho ka ni ka subject ka e bat ka bangidan ka maso tho shai yang ki bangai iwei pe iwei te haka ni ka kleman ngidan hangni ya I pastor bilin mana nang tai don I basan diwanyang ba ngini kran hen ka janmien halor ka ni ka phang ti Basam hagani ka kliman nakaleng ka jumpi ayu pidan ban ong hagani ka por halor gani ka benta. Kublai sibun komen nampa jumpi kadi pastor kunjo. Sukman bandon hagani ka por ban yo ni simban talang hagani sami ka tin ka jumblai. Te ngai kum ubriu. Adon sibun ke jing pom suthu lagi ngamla ban simpang but kawai ka bang snow ka nongba ki ba bun ki briu ki para bangai ki ba wan ban li ya kan gi jikli ha ka dei bat chipang simba khu te na kaleng jongaru pastor ka kwa ban pa ka ta ka ba ki wei ki wan ban li ban na kaleng jongaru ka ngampat la ka ban sutu shai te ka kwa na kaleng joki ba pin ai jing mulam ban ne batailam ha ka dei bat ka ni bat ka ta ka ban ko ai ka nongba kumang yu so na kuli ka jong lai ka ong ba Anam don jingmap ek bakran ben musim khui te hak ba kum no kai pastor at ki ba kum ki no ki kente na ne kai kita ka ba mikran ben yo musim khui mar bun na te jongi ni ju kran ben se andre nim su thu pun la kran ben musim khui te ba kum kan no kita ka jing kran ben ka bang kwa pun su thu te su ba ba pi sai la pastor hang ka ba pila to nai ku pi baro ki ba yo I ba ki ba sak ni ki jinga discuss ni ni por ma ni shai ante jo pi baro te na kwa ni ba tai ki ni ki jinga de ni ga tin jing kan ben ni ga ba ni ga yo chi kli ni ba sang ni por te ha ba la phai ni a tin ki jong ble ya ki jinga de ni ka kan tin kren ben ha ki jinga de ka tin original na bible Kating keren ben ka day blasphemia. Te sa yo sin pareng blaspheme kasi jungi ka jing keren ben blay. Te la peman pen pareng kawan to speak reproaches nta to speak evil nta repine but defend. Kapamot ka jing keren criticize nta ka jing keren snew nanta ka jing jakrom kunta tertel di hang ni kalau di cimut keren ben kadai ka ba abang pai kam nanti kata ka pada jeliu kunta kam dei kata ka ba ni hap dak tenong kai cipti beri hatu kata ta nrei ngesi pai bade hau kalian kalau ka ba don kampat hari jing jing bagi dia tip ya kadai ki cimut mar paling sebuah ni ka don cimut ka krau thì thái ta kan tao shwa pasam mo thì cứ trong phi so để don mano thì te su pastor na kuma ong ba don jingmap te bakran ben musim tan rai ha ka jing long briu dan bun ki briu ki bom shem na tip ki bom shem na su thu e do musim at ba kum kano na ka tadaw na kran ki kenten persya yung musim na ne ikran sibun ki Kiblang persya tim ke jong play te kumba yong ba haba kran persya kran ben yung sim khu don jingma te haba tu kiblang kran ham datte kran ben yung sim khu te ublay ula kumlo ku gitu hatu unmap ne ulmap su kumba ka tin ka tho ka leng junga ya kan ngam Stephen jong ngun kan wei te kai ka ba fidon so tu chipang ka ni banta Jangan sih dari batkan mereka benda, nanti
inget ba satang ublay uban bisari nani namar ba kumau jisu umapi kibriu kiba sarap na uwong to mabiki na makimtip yak ay makilay te namar bale uyo I atau yung luna jungki yung bang sipang jungki bat kumjuru ba kay chun minebe ki briu kidang ya dum palat kidang long illiterate kadang kina punya peria ka ketika mau ketika diam tak song song play tin ding di fu ba kan ne kaya jung menta de kata last chance hak bau beli gai up nadu kaya jung cinti belem kaya to jung beli pa kaya jung beli khu na stem chip teng pertai ban menta ne kaya te ban ong ya kan ne ngi sutu sekadar hikat ban da sim ya kata ban nom da mapsu ya sutu sekadar de ka ba unono beriu ba poe ha kata benta juga jing keren ben bang hak sentar jing keren ben ulah de ban jai ba sibun ge nomor beri suaban penrem juro mi beriu udah up baru da ai ke jing kta ke jing sempang da kada dau pen pai da ke go musim kuit u le ban kong ông đây bầu briu un chu bi bi to tu ba da bi si sai sa bi học với tiền thế nên số thôi là cái ba muốn sim mà khôi cũng tại chim dùng briu nát tu cả ban bên công cả bầu briu là số thu briu này có thể nhiều y ba mau tiền dùng briu muốn sim mà khôi udap ya ka partai berkawe no long wen gilai person atrai kata pia dia mo long wen gilai person na tahu udap kicakap baro udap hangno wat udap wat adu ukta lengba kebangi yuin nyublei ka boong ba udah to nung kendo ya unong bu ai pun kendo wat yo balik punya beri ku musim sol ba tu balik punya beri unre yo penlan saya gini persle musim ku ba mu balik punya pi debit kumbang ibat kumjuru kat hadu bana pos kicing penrem beri mak de biar jang pa na ku mini kicing long mat pai kita jenis selongan riu ka balai kong ba musim jungan biar jungnon baru beri ti kaju ka hebru sau niau kong ba hata sngi ba pio sneu ti pene kum kita ki badai ki cutang barim kan gede kicing kai nam ta jungi nang ta sisu haba musim jo beli lakta kunta beri baru bom set pene te ba pene ka ai ka ba ka bible ko ri pai na siti sekirom maka siti sekirom kan ka ban kan kan absal san kong ba namar ke cipen esat ke beri kren pai pan burom dan burom yo beli te beli ina no har ta ke cinong chu ba u le ka ba umon bat ba ku to je beri haba ka ta beli isi ru beri kumba ka bom ka ba kendai ka ba khat lai ka tim jong beli to ka tu kong ba ya Jacob tu I re yo iso te beli isi te haba beli ina ta beri ban isi kum ta kadai ka jelong ta beri hi automatically ta beri un dan bet ha ka jing klan ba beli wa ina ba beri klan ba chu ka jing ya dapat kata ka ba convict pun pa ma sya po wan le ka ne wan le ka tai te haba undang chung kata kulai ba le ko sniu basa po ka ta ku nuksan abang I pai la tu jong be na kita problem no ba ko ar ko khasau no ka ba hanto le thu ba ka container way kalau kumta ka liulat ti yaw tau briu bo try isi ulai hap sya kata ti bale u hap kana ko marba ublei ula isi ti kada nakata hune bale u sya tu briu ba un hap ti ngin sia pai dunia ha kana ka por bale u sya kata ti kada kalau marba ublei la datang ha ka musim kata latih lupa dari buat saya kau ipat bat tak kalong ya kejile ni kau ni. Toh, makrai biang mau kata, ne, toh. Dia terus tadi lah suatu itu apa? Ke bersiapa ublei uyo ilun dan reu ampe ke bersiapa lah tu kan ini jengkel banyak mesti makut kebangun kenapa bersiapa? Toh kejing sisa kalong hikunta nomor bang nila aku malius nu. Bau blei hina du pas tau tak baju beli untuk kelapa muat nang tatu sekrianga dapat komunis nang adu bau ino kana tu beli. Te nak dono kalau alen te ba arang ta sa kejing le. Te waksa ka balas kata kolong sa kasentul. Cara dia sa kasentul le.
Di marhai ni ka nongguta. Tadi. Kumnang iyo ijin panem patang lo akan lo beri pelimi kan dekan ni. Kata kalong lagi pai na karom kalau nong ka ba si thor khot ba khandai ba si pheu ong gumno. Ka ong da ka do binge ba da ka sentur. Ni pla ya ka iyo ijin panem. Di apa? Kino bar khot ki kut hak sentur. Tete na ne kata yo beri ba jadro nang ong e wa kentai pa. Ka ji kentai yo beri kalau lo pa kapal ada capen reng. Di udang apa sekecing le? Jadi kecing le ru lah kan pakai sekecing tur kampat janai. Awak lu kan baik. Sana kecing tur deh. Dan ama kan kapai kapoi. Hai ni. Di beriu ba sekri belai unum le lah terkuta. Lebih tang tu diberi bo belai ulah ino. Aku bawa tak ni pusing. Dan tak ada orang mencing mati buka ubah. Ku tahu beriu. Namar ba. Dah kan unut ulem. Dah kesentur upun pau ya tau so. Jom karena sentur jom beriu ya keba. Kalau persyak ya beriu dengan. Ya jom tenem. Try. No. Kapiang kata kajupa. To, pi don sisyo sak aide. Mentah ya bapak kelang ngai. Ya basu bakla mungkin deh. Pesan. Ya kata basu bakla ni kumta dengan beriu. Mereka kewe tu beriu ba beriu tak kenal. Kalau dia kumta. Tolong ta sawan dan syuk langkum ni hak bayi dia bet kejikran banyak musim koi ya untung il soto hendrai kita dapat kibriu kiba yo iya kibriu yang belai apa kiduai kije ki kamba apa ki lek penelap sebut ki kelak bamut pat kum ni tai katar ki i hendrai ikiba kul kitu kibriu kirang don kiba kran beng ni kiba persyak eki tato katu kesi penta kada gijing kran beng musim kuit ne kada tanam tajo kitu kina ya to banyak pai kan ke banta kumbang ni sentari kan ke jimut kajing kran beng di ka ta no kong en gijing dongai bar sampai ta dia kajingnya dia berkali banta kanong haki arbantan ta yung ngelap lagi jile ngelap lagi jile di karena kan banyak musim kuy ka ta mai tanya ka pakai bau musim kuy tre ta ka bom kata ka bayu i jile sibuk ngelap kerja aja ya kibri mo dan mereka ru kerja ministry kan kata kapangi pen kum tu kerja ministry kamu nonton Henry karena kan bau musim kuy terkam kata bangin sutu. Jadi kata pula keren banyak sentur lah kata kita ka project karena bau beli air rumah jumi. Ni ang pun tu kerja cincin beli kamu kabar ini dia mulai tamu tak taruh ke balai. Dia minta dia pakai dia kerja coba. Harga jingan dia berkali tak bawang bang. Harga jingan dia bikin ngelap ni harga baik kibri buat keren kidon arok bentar. Si bentar kababun kibri keren ya ka personality ke jumri. Lagi keren kan eru kadang si bentar tu beri lah deh hijau musim aku. Beri bawa terkami musim aku lah sini. Terlalu kita beri pelas le bakti cemburu ni kulit kitab sam. Karena bacis pasan yang kau katakan kau bah. Buat le kita ya kibalas le cuma. Tidak kita tahu apa kita kibalas le. Buat ia beri ru ngapain kita kan kita. Ti sakat musim aku le hadukat no kan long. Kajing besar pun anak tanya mak ini wajib diberi dulu ini baruan kajing dia bermoses ini kami liam baruan kikeren banyak kabari kayak baca kikeren tangi personality kikeren tangi lonjing ngejung Joseph balen Joseph Moses mo ti Moses nama ruyo ikat tengah kaba seni beliau dia keren banyak ti beli itu hari kayak baca Miriam galak, yo dah kacing sempat dah kenyang tuli, kapau aron badan marbrang ku gitu jadi ku belendo, baru gaya banglong hatas terteng lendo, ublei ukrempat sim itu, yo aron pun tu, dari hadin bolam, ino ekam do, mari ino udum dan porsu watak sendiri marba, unah pendep ya kayak mau boleh ino ya boleh yo aron, yo iru kayak bajian. Agak tinggi Dewi Elisa, ni lalu kita kisim ke arah nong ke bah,
ar ka ba apulai kusang yu ba kuno ba kitu ki kena ki ya benyo i lisa ki ong paslen kunta ba katu ka penung yu blei ba ususi mar kumo ong ba wat kata ki pasle yana te ada ka por lami ar tuli ki dingim kentei ba ki lapatar ke kena kanung si kunto Sopuan nga. Sopuar itu. Sopuar. Nantangi iru hawa kumu pemenya blay. Sorry ya kibri ku jong blay. Saka bisi kuno besar lu David. Ya David kay ka ba nabal keren wat. Lada keren ka jing bom tip briuru hamdo. Ti hangneru ka ba mar blay bisar bay tak situr. Ida beatne pada le ka jipom tibriuru ni lada blay bisar ku yo nabal. Padahal jong di jindi uai ku su. Uai to dobet. Mo tinray kay ka bacha blay lo bisar yo nabal. Ya katu ngilap naga Samuel ben kong pa arpu san khat ka balai punya. Hadu ba ulap penyap yo nabal mal keren ben yang harus le jong blay. Ti katu kalau siya ta mal ki di jong blay. Ka ka bangi pensisa ka jikaran penyi ka dei ngan ai ka tang arti bentang ka ba yui Israel namar kini Israel kuma ong tin jumble ki pai sa hukum nang tam ki long ki bakin jado nang tam ki kong upha bakti jumble kong kini ki ban hangat karunya sentur ki sakriyo ble ta ta kombriu tin hakata ka jinglong do jong ki lale arteli ki ni fine naga jutang barim ngan eta arteli na jutang barim ba pemai naga barim hilap kuma ngilap haga jingde bat ke jing sekri ki jong debit haga por bo shat balan ra ek sundu ki jutang seri Israel di hang to benta naga ar Samuel nomor ko kandu ko nomor kandu ar puai ini hange pamai kal ka iben yung debit usap atau porte dan ibe ong ba debit lima pang sisa ni ba ong ba debit usap ha mesti makuit na ba klepat ayo mesti makuit por usap ka do tenrei ini banti baha ka jutang ka bari mo mesti makuit trekam mo ni tangba utretang kita ki selected few ndai hapar koi mo nga ta ki kata But the bit of the fire they on what simlo yung simo kuit nanga. Ting su to bo the bit parent kuit pat ni ma man classify on ba usada ka do. Ha to ko por kamai khal kai dia the bit. Fi ha to ka per. Ka per na ka to ba ta personal kamai khal kai dia do bit malu na. Tenrei ka ta bre ya kijing nai. Apa sya kri blai. Ka te ki pun ki ko jong blai. Ka je pun ki jong simo kuit fa sya do bit. Nang tak tahu lada keren om desu ba keren lebih keren ni jumlah jumlah de lada ble usyo yang mai kal lada taka ba ukren temi okusyu de kunjuru yang ni menta ha ka ci bom tip ngonoru lada keren watang yo buri kato ta sai ya ka jing tre di musim kulele ding makan direct yo ble kala selai haka sintur na e gi bom na ka jing long ta temo saka bana ni jutang lo thuma kin ai ka tala mo ka ka ba kini ki Israel hi ha ka ta chino ma ka jadok chu ki ngi ki ba ka muslim ki bishar ya u jisu na ta ka lo le kamba ki musim le kamba da ma uhir le kamba da ka bor chung bersebul to de han ngi pensisa saya kedar ka to gede ka ba mi ong kata ka jingkan ben ya mesti makui ke bau jisu clarify na kane hibangnya kan ta te ba khadu khabai ka sertar ha kane jing keren ben ka ba kata ka result ka outcome ke jung riu kami hadu ka setur try be kalian mo marban lai pa hang ni i ka long kumni jisu nak ka trinity udah uktin bat mano pertekam pertai udah uktin bat musim kuit terkam apapun kiai gibriu Siong toyeng nanta kumta ter kibriu keleyo jikia ba mano ba kia de musim koi te ba jisu keren ulai di tamba om de ba kibriu ki ong yo jisu ki pe yo jisu kum ubriu ba ka do ndrei ya ka jingwe lale da musim koi telar ki keren hangi ka kan tubit be jarek ya kata ka bayo i
ya ka bahasa bar ni bar lara klem yo iya ka bahasa bar kumno menang man keren wei ba yo iya musim aku dei bong siapa ko pemla beli in rei wa karbai ni keren ya ki bahasa bar ki bahasa baru kan ketak beki ya musim aku dengan try kata klempep ka kumno piahun toh te fidan sisu sakan wa try bangini saya kami subjek Klushin suri kran tak tu pi kai ngeri osno na kerkin ke jong oblei ye ke jingjian na protestment berem had protestment thamai de ngakwa unkli ko wei pat ke jingkli na marman ta ngi em ha ka ne ko por kawa kumono kawat moi ko por thok tin ke jong oblei de henry ka gospel de ke jingela ka gospel kadang ya shisha ke jingtre ko khama ko jong oblei kadang ya shisha neta di atu ilan ni eman shem kum kan usamo na ki beriu ki jong oblei ki ba stray ka kam jong oblei ki gisi ki ba yala ka gospel ki beriu ki ba khraw jong oblei ki ba ya tu sim jong oblei hato dan kanu kama phila ban shem na ni phidan kanu sa haki por ki ba manta hato ka ta ni em kani ka jing kran ben ya musim mo khoi ta ka kran ben ni ki beriu ki jong oblei to katan le ka basi traba namar balai ni pensyag ni ki na kting jong bai nrai ka ka ba ni tem su tu musim ko de ka chu mo gisu de ju na ni mata chu se du ko te mental ni gisni kadek sobje kalau pada kampara marnang ni lele ublei unthe yo musim ko khna mi la ban sha ha kata ka jing gisni chu jing jarba umra klau na ta ka dau unthe ya tau lo pra wa khadu kat hadu ba kita ki jingle ki jong musim ko kilong in variety of things ngapram ki ba pun ki jing terkam ti ubring ba klem yo mat yo musim ko bom su thui ba jam sim te hanne ulen na try pi sim thal mo te pi kli pi ong ba ha kan ekor manta don en di sakhi kumi kumtai ngati ngayo I da ka ba se kdar nga don ko por na kala jat thai kum to nga pe ni ki we ru jing ja ko nga thai ai nok sa ka we jing dia ka nga thai ni ko we ga ba ji ha we ri kata ko ong bri u ba dei u ba don lu ti ki jin bar khana ki jing ai ba kan tam sim ki nine gifts of the holy spirit ki khana ki jing ai jong sim te ki kamba nang ta ki jing per khia ki ram bu na ta ki ni jing jing pan tep yo ilu twat ya ki tarik kha jo ki beriu nang ta kan opisah bang don kai ke ru blek trekam ber bayu wei bade na ki pastor berarti pastor taru ndai tang ni u riu luk lak ngala te ukuran ben bong ka jing lai jung to kam ju den blai tiba ya la pru ya kata lo pun priang ta ku per keleng wa ni tu di ruksu de no blai hadin kata ek bajia blai la sho da jing kai ka jing ka sem kala pai kala pra kala kala phet na u bat ka balang jung ru kala pai ini kata bade uyo le jung ha ka jing mane ki jung tai te to bu jung blai khot ju sakmat ada din kata bade ndalo sisa balai ke jing masem pi ka pai atau kamli kata jing dia mak kan bai ulo hat pendem khamat jung ta ubri jung blai nata sisio so pat ke jing dia don ko jing dia ba kuno we ni ki briu ki ba blai pun kampor ba ha ki sini tamangan ada itu berteng ti le yala po ni jeka ti namar la kren ben ya to we pat u bri jung blai ti hakabari ukuran ben ti ndre rayo de Jepang de rasyo de Jepang tala yo de Jepang ka bajur hado ba ubre wong war mar melaken hakabari ngan bisa me bapau me de balik pan mapno yo tu segi yo ma balai melaken ben gune balai pan map ti to bri jung blai wong emnya kata le ti habangan yo snyo ti balai map ti kalau ke ji ranyi ubat anu tak por ulak ngat ngau amar babale ko ni ta ke kata kalau sibun ki kerja sakim dine tang ba ni sutu bang ni kan kamu ni kira ba kini kisni ba pada ni kini ru ni akan pikir bahaya kan ke jing keren mari hukum keren bakalam ta beri jong ru bakalah
Di kata kap na syukur ikan dia, di ngakai ni kan bun ki bun bah, tong bam mi por di saka isu tharai. Thì ngặt thay tập tu như là yếu snow như cái chừng hi ca cái phần trái cái pastor thì cái ấy cái bằng ngang mar rồi cái chừng em thì hầu cái gì nghe cái độ i bằng ấy bat itai bằng ấy cái sốc khía hadu kata tai cái chừng cái độ cái chừng cái chong ka bat ki bat cái cái bằng ấy thì cái ấy cái bejai tai bằng ấy vì mặc kit show kumta ila pentip sha we pastor balong di prophet thì untuk prophet dia ke e ka ba i tha i ta i bangai yong pe ha pa ka dan kan nu ka jinja ke jing ni le persha la ne ke jing kan tho la ne ke jing wat dau ti ong tang ka we ka ba phide ban le ka ta ka long ba pin nam kran e ru em henry shu activate ha ublay un deal ya kata ne bo ublay un e lor kata ten bringi kum ki briu nyem dei banya kan tho iwe kum ki briu ke jong ublay But kami ko wong ka jingkai ko crowd hagi jing ka jonga but hakan ka kliman hasyo baginia penkut ya kani ka jingekran halor kani ka benta ti ngisau tho basibon ki ek bingila yo smo na tin ka jong oblay ti kum ki bangai menta hagi di kisngi ngisau dan kam ban ai ya kata ka jing kentu lani kata ka jing penkan mau lani ka jing maham kum ka jing pen i ba nakalian ka jungi ni kwa ken pastor ba lakon ko no pin ai kum kata ka jing ya pen i la ne ka jing snang ka jing krau ka jing maham bangin snow tho kum no ngin nang ban kiar la ne kum no ngin nang ban le ha ka ba kum kini ki jat benta mo bangi kan do ha ka jing em nang ba nginam hap ken ha kata ka jinglong ani kata ka jing jot mo no ba ka jing kan ben yum sim ngiram ha ka ka benta ti hasyo ben pen no tingi kwa la no ba and I can get ka jing salop ani ka jing tan i Tako mana tu mana kan subjek kalau bukan kampanye ibu atar hakan yang mar balik mau di kisni gitu kan tu par. Apa teng coba cintai ya ka kam ka jumpai ublei wa sibun ba di kamba wa sibun ba kacing peterikam di hakacing longreng yo i ka e ga ba wakta wakat kit ki bri bujung blei kum aron nota kamiriam aron karno ba ublei kamba hakapor ka jung Moses ba no Moses ublei kamba ki bakra tenre balik baklapan te hatu ngi kineru ngila banjanai kalau ka be rakat ki angel ki badan rakat ka jung blei ki yo i kata ka ba ki leiput saya Lucifer bangino na ket ki jomblei bande percaya blei tengin hapar sumar bahaya kan ke jag musim ki jomblei jongi dan kabangin hapan pikir hatu kata tentang jomblei jungi ni ladadam jomblei ki ba siale percaya barbor mila basni kudam te komite ki jomblei teng ni knyum lane ni kunta tingi de bertema waktu ni jomblei ko ambang kami ini wan yang sunru bangin kerko iki ki ngat ka jing riam marada jiap ki atla pamut batha kata pon ki atla pamut beli wat mano badai ki nang sun jung ta ba atla pamut ada jiap ala ba de mangi penang kata de ka baca ini te perkat wat yang sunru de timo tisa kini ki kiru ringi apa na pikir ba aku mangilaya om tanah ketik beriu jung beri jenu ilap internasional kapag yan le kamba hala pasing tinang maklaban kan tho iwe tingin kaman paya sa tinang blay kat no ko kicing chanai yu ko man usana gam juda to ko bakandai ha ka por ka ba Moses ha ka por ba angel ba Lucifer kiakni ya kamet ke Moses Lucifer ka ban sei ka kamet ke Moses hatta ka kom ti Michael Usha, tiga don kecingnya Nia, tiba pada ku mengi beriu ti dapet, ya tak kecing orang dari mau. Kumame, kata gadur jong mer itu, mo, kecing keren hati wadon bah, nang girang sah kado, tai gadur jong mer la ide, ba melek kumne, kumkan kecing long ba misalnya kumkan ni, tiada ke ba, Michael, kum sih kecing beriu uang, apa primus ini. Ya butuh kat
kecing tu akor. Nang tayo itu Yohanes membawa ke bakat niya tinggal beli kamu Jisu sumawan ni percaya ban penrem. Ti lijungi untai ban penrem jano ya kana ngono kecing we tinggal aja kan ni. Nang tayo ko mau pol uang negatif ban ningkau kata praong. Apa ukon kecing dia berkani kecing nyalap akan percaya jauh itu kan ram daun katukan ni pelap di sepihun daun katukan ni kipaya yalap tak kecing nyap penesap live kejadian lu pol beli uhun pe kiki berkoi ke ke bau uang kan lei tang bagi alam yo Kristus kata kalapian kata kan wadam kam kalau kejingka yang ini nak duk urit uria duk jelasan tuh yang sumar maka ya ke im ke mukli ngarung ta ha kan kejingka ta bakal dukat lagi kiai berkoi nangi kita kibari kita iki rom akan ribu bisyar ke bakut ka iki bari yung ribu dah gospel jangan bisa tipatik tanya kan sepangat subjek jong kacingkan banyak mesti makui apa kerbai kapoy hak subjek yang kali kan ya nomor na kabalaka na kata kacing bom komu yang mesti makui kacing komu yang boleh apa kerbai boleh baik kacing we apa kerbai absolut sentuh lah, karena sentuh lah kot ikan kecing besar, lapang apa beli pun kerja jam screen kecingnya, unjuk ringdur bejengi kayak bilang keren, tak kata, besar kayak kesu, malah perkut di kira kan, sentuh teh, try tangkap tuh ikan kecing percaya, try kan biang suatu tuh, ada kayak ingin sempat pola dia bahkan nih kan pada biang teh, try kan Tahu boleh sebut pesan di kekiriman, ti nakaleng jeng i basan pi dan berani ban ong halong dan ikut tentang. Sutunat sibun, ini pun saya ni pastor. Hoi, ngikut kibru hitang kata kawai ba. Ada nyim sutu ikan ganola dan nyim snow ba kibru kran ke bapa kala, mana ke bumtei. Rekam tu yang ngikut ki Kristen ku ki bangai pengin jawab mador mana pengin syukran mador. Kerki klan dapat kacwa, ternyata dah bungut kejing kuat cuma kenang bah, siapa yang keren kiki baru jadi benar perkat usan cua, kereta kita. Dia koleksi pun pastor, kerana kapua kecampi penur kunjung ibasan, dia siapa tahan kejenmit, halu ketika subjek. Dia ngai kubli pi baru kibapek. Ya kani kejengkeran hagan kejenmit, bat tobren terkui pi, bat ngisi sempat hagawi pat kapor lang baju kani ke channel, ti kublai pi bara tiasuk